Mathaini ma kiroko gikundi kimwe kia aikari a Pemwai kaunti-ini ya Baringo marokire kura birigiceni ya gwethana na aria moereire biacara ya wendia wa njohi ngananie mwena ucio na hari mihang'o-ini yao mahithukia makiria ma rita 5,000 cia njohi ngananie iria ikubukiirwo makatuni-ini. Sisi wazee wenyewe tulikuwa hapa around 3 am this morning, ndio tulifahamia na tukapata na tulifanya hiyo yote mpaka hiyo pombe unaona ikiwa hapo nje ni sisi wenyewe ndio tulitoa, na tukapata watu 3 ndio tukapiga sasa simu ndio nyinyi mkakuja. Aikari mugite uregeru wa abitha borithi hari bara ya kukia unyui na wendia wa njohi ngananie itũra-inĩ rĩrĩ niguo utumite matashuki ikinya rĩrĩ oene kuona njohi ĩno itumite andũ ethĩ kũrĩra mawĩra na gũtinda makimenywo muthenya mugima gũkũ angĩ makĩingĩrĩra ciĩko cia wĩkinaĩ. Hii shida ya hii pombe imekuwa zaidi na tumepika report mara mingi mpaka sisi tukasema wacha sisi wenyewe tufanye hiyo kazi. Kama serikali hapa nasikia maombi yetu, afadhali sisi wa mama tuchukue kwa mkono wetu, kwa maana watoto wetu wamekwisha, mapana wamekwisha, watu wanaenda hata watoto kusomesha hakuna tena kwenda shule. Munini wa kamishina wa gicigo kia Baringo ya gatagati Ruben Ratemo uria wikinyirie mwena wa Pemwai thutha wa kwamukira riboti kuma kuri aikari augite andu 3 ni maikitio ngono kumana na wendia wa njohi ngananie itũra-inĩ rĩrĩ. Nataka nishukuru wananchi wa hapa kwamba wamechukua hatua ya kulinda kwao, na wananchi nataka niwaambie tumeamua kama wanakamati wa liquor licenses ya kwamba hii maneno ya wines and spirits tumefunga maduka yote. Hakuna duka itauza wines and spirits. Mienegi ya kaunti ya Baringo ĩrerĩkana gukorwo igumirwo ni mutugo wa unyui na wendia wa njohi ngananie ni Osen na Kabartojo wa Njĩrũ wa Meta, Inooro TV.